O sa ki la chou? Wap de basi la? A fè loutan ba ou men sakè glè. Yo, mi la yon konye la viat mal menen nou. Mi la konsan nou pose. Yo, kote wap bay la men. Chè kote ti boss tap da pou yon la men, yon bezon pou de men. Ki es si boss? Ki jan de boss? Nage, ki yon fè elektricité a men. Bou konen fè bay sa ou konen ap di bay moun. Sa vi di wak a fin fè kob la men? Yo, bel bogre papa. Yo, wè sa fè a men. Si tout ti jen te fè mi javou men, pi atap kale mi papa. Ou wak nou se kanan kon nan man? Ou wè sak nan Ou man? fin ba le chou. Mais sak pase men. Yo, bam tou mbay bas. Ou pa bese di man yon la. Wap mwen fè sou eksperyans sou fè Bam tou dejan. kon yami. Yo, wè denye man la, mfou kob cash. Pala vem bo, pala vem. Pase mwen sou fi wap tache mwen bo otansyon liye men. Kale bas. Wè sa madou la. Yo, podam dis nan ba men. Konen nan blok an ba. Toujou gen kouan, toujou fok. Yo, podam on dam ki rete an ba men. Miche, dam nan di sa. Komi koman kanje on fil otansyon pou li bas. Men se defiliye. Yo, c'est tellement, on connaît mon diplôme, c'est tellement fort dans bay. Ah mon cher, bon professionnel ou mon cher va faire bay. Yo, commence bien mais yo bas. Commence ranger. Match matériel bas. On prend des filotation pour lui ensemble bas. Yo, devine ça passe papa. On pas connaît pas la vem. Yo, on fin coller des filotation bas. Et D.L.G tellement bien fait bas. L'aime que connaissance. Non, moi mais papa. Nous mettons pas. Professionnel qui là.